Angizizwa ngitshela indaba zamashow 24 August oCanvas City ticket compute ticket 150 angifuni ngilokhu phela ngisho into ngathi manje yodwa yazi clientele belifica beyihlalele kahle e-dining room ukuthi funeral yazi nisayihlalele kahle mhlawumbe ikhona umuntu ogulayo futhi la senza funeral yabo nje leyo nto leyo angizeli uzokhuluma leyo ndaba zomashow 24 August Carnival City one man show osingithi hayi 100 computer hayi angizila leyo nto leyo ngizosho nje ukuthi ngiyi-vegetarian ngifuna ukuhlanisa lapho ukuthi angilona i-vegan ngiyi-vegetarian inyama ngidli kodwa-ke uma kwenzekile mhlawumbe ngithi ngidlela i-tramazine kanti mhlawumbe inyama yacasha phakathi mhlawumbe ithi ngiyilumela i-tramazine anginakile nami ngiyilumela nje i-tramazine bese kulumeka nenyama ngephutha ngingaqondile ngithi ngiyahlafuna sengihlafuna nenyama mhlawumbe senginqena ukulokhu ngiphimisa ngisale sengiyigwinya-ke kodwa nje ngiyi-vegetarian angiyidli inyama kuyenzeka-ke phela-ke nje-ke mhlawumbe ngiyidlela-ke i-club sandwich-ke anginakile kanti okubhekene icashe phakathi ukutsila lapha mhlawumbe nginganayo nami ngithi ngiyayilumelathi nje ngiyilumela yabo nje out of innocence kakulumali ngobhekene ngingqondo ngiphimisayo